To aswai ga bangan ai ga Ktien U Blei ga ni Sngi. Ngadon kani ga jingpen tip ka ba don kam. But kadai ga jingpen tip ka ba ngasngau kumen ban penbena Shafi baro kibayo sngo yagani ka jingkren agani ka Sngi. Ba nakaliang jong ka Grace Worship Center jong ka Thanksgiving branch kabadan sikita yitain Smith kin penlong yaga Jingiaseng hangne U Blei Oktober arajar arfusan nadu ka khaten riu terik khat nyau khat pra bat khat kendai terik nadu khat riu terik adu ka khat pra terik ka Jingiaseng ka long tanga ka por janmet agapar sanbaje janmet but haga Sngi try kalong agapar salvaje janmet but nginget balingba ni Jingiaseng kabadan ang te Thanksgiving kabala penyat dakatu ka branch ka jingi nang to kalong ka jingkyrkhu ya kibriu kabadan sikitu kitain but shakeleng kibriu kibakwa banwan syagani ka Jingiaseng Jowai bo Blei un penki ifi ke bakwa banwan syagani ke Jingiaseng invite ifi ba pinyadan lang bat ngi pinyo ia ka jingiaroh jingmane kanan ke Jingduwai ke bakirpang kanan ru ke Ktien U Blei ke bakodor ha ke tu ke Sngi nagi syakri ke Sohthri tingi khat sngo ba ifi bat ni kemilanti bau Blei undarakat bat kini Jingiaseng kabanlong hagi ni Sngi ki bangala pentip Shafi to Blei kynduh fi ku Blei shibon bat hagi ni par ngan ai ni Ktien U Sohthri na kwafin ngap ha namar kani ka bangan sekren na kani par kande ka jingkren kaban penlong ifi balada pim shashkor bahale si pinsngau klumar arenga kwa babin shashkor pelet jingmut ngan kreni ke eke badana ke Ktien ke bakot ke U Blei nganom kren shabar nang ta maju fikir baha bang kreni ke Ktien U Blei manganom kren ya ke eke bashabar na ke Bible ngayele barabor ban kren ke jingkren ki badan bet hapa uput usam jong ke Ktien U Blei tengah kwa bangan ai ni ke jingkren Shafi kabanga ai kertang ni ke jingkren jong amenta ke Sngi ka JINGPYNSLEH ka ba SHISHA ka PYNKULMAR katakadai ka banga kwa ba nganda kerpat ifi babin singap ha wat shu singap malumala yo pi klumar mafiru na mga ay kertang yung ni jingkren jonga ka JINGPYNSLEH ka ba SHISHA ka PYNKULMAR nginipet yung ni jingkren bat ngan sa panifi na Ktien U Blei kat tu kat ni kat bangala na marga ni ka dan bon ba ka Bible dengan penitang kat tu kat ni kat baka sya ka por ya ka ni ka JINGPYNSLEH Fia bang kren ni ka JINGPYNSLEH ka JINGPYNSLEH ka bang kren siya pang ka JINGPYNSLEH ka jong mensi makoy ang no di kibigi kintien ka jingpynkup bor ka U Blei ki briu ka U Blei na bau Blei upensle ino kamat upenkup bor ka briu upenan kami ka briu bagi ka briu ki donbor banle iki bakida ka bor briu jong kikimla but ladadon SHISHA ka JINGPYNSLEH kabanaw Blei kabanaw mensimakoy haunono briu hagano ko briu nganong sakumne ladadon ka JINGPYNSLEH ka ba SHISHA hagano ko Jingiaseng hagano ko Jingiasyllok Blei singap hanganong ifig ni Ktien
kandan bet ke jingklumar. Wat snel tu baklai gini ke Ktien. Ndang ala peni sharum pin sashai. Tamang abu de gini baladagadon ke JINGPYNSLEH ke SHISHA. Kasyait PYNKULMAR bet. Bat bahai gini ke Ktien ke mga nong. Mdai begitu ke beriu kilek kelumar. Mdai bakin keren kelumar. Mdai bakin lek kelumar. Henry ke JINGPYNSLEH. Kapadon na gitu ke beriu. Kasyait penmi. Ia ke jingklumar. Pimla banda ia kata. Pimla banda dai kata. Pimla pin pikiri kata. Nama kam de ke jingle beriu ke de ke jingle blei. Habang abu ini ke JINGPYNSLEH. Ngakwa bangan da pensyai fi. Kam de setia baki beriu ke bayo JINGPYNSLEH. Baki damut ban PYNKULMAR, ban lek kelumar, ban keren kelumar Kata ka lek kelumar kam day na ke JINGPYNSLEH. Ka keren kelumar ka lek song shit kam day ke JINGPYNSLEH. Ka day ke jingle beriu. Handray habang abu ini ke Ktien. Bahaba kawan ke JINGPYNSLEH ka SHISHA. Ka penmi ia ke JINGKYRKhu. Ka day ke Jingduwai ke Jowai Blei. Kam day ke jingle Jowai beriu. Takadang ngakwa fin ngap namar ngan ay gini ke jingkeren na gini ke par. Ngini puli ya gini ke JINGPYNSLEH ningkong na ke jingim ke jong Jesus Christ. Napi puli yo Jisu nakalunong ka basaw jong Lucas. Ngan pin fi kendiat kat ka bangayo lat na gini ke par. But pin sa siyam bagi JINGPYNSLEH kabadan hau Jisu. Mdai tang bakawan ra ia ke jing itnat. Mdai bakawan ra ia ke jing bahai ia ke jing ma ang nok ni bakawan ra ia ke jing donbor dan akor. Arai ke JINGPYNSLEH kabadan hau Jisu. Kawan ra penbane ke jingklumar ke bakrau. Ngini puli na ke Bible Gospel jong Lucas. Kalau nang kabasaw ngan puli na kadakhat kabakat saw. Anakum tao Jisu ulawan paipat ay kabor ka jong umensiam sa Galilea. Kanam jong ukala priyang keleng. Baro saudang katagari bat ulahika ki sinagok jong ki baro ru kita buram yu. Ulawan ru sa Nazareth ay kabala pensan penang bayu. Ulalet rungkum mau jule ay sinisabatan ay sinagok. Baru la yang jat ban puli. Layu igi kitab Isaiah unang itu lepa bala bola plate igi kitab ula Syam igi Jaka kabala to. Umensi mutrai wahanga. Naba ula PYNKULMAR yanga. Ya kabanyalap igi gospel igi beduk. Ula pa inga ban penbenai igi JINGPYNSLEH igi bala set bendi. Ke JINGPYNSLEH igi bamatla ban pelat no igi bala ban ke sitam. Ban penbenai igi snem ke badiang hun ke jong trai. Urung akaway nagi sinagap ay katukapar. Upuli yung nagi jingtok kabadan nagi kitab Isaiah. Bat ndaw puli gini wang umensiam jong try ulang hanga. Nabaula PYNKULMAR yang ada kabar ka jong umensiam ukoy. Ya kabangan nyalap ya ka gospel. Bat bangan pelaj yung beriu. Bangan lek kamba bangan penkia. Ndaw la dep ban keren ni kata. Uay no itu ke kitab kekat bekli itu haunang sumar. Baru sedang mana jing keren. Lebih puli yang ni ke jing keren ke jango. Sengap ngan puli nak dekat ke ba arpopra. Baru ti ki bahagta ke sinagog. Habagila yo sengaw ini ki eru gila dap de ke jing bitar. Dah bagi yang jat kila shop no yu shabar ke Shillong. Bat kila alam no yu do ke Shillong mat Dongmuloom. Halo ru bala tay ke Shillong joki ke ban penok Hong Kong yu. Henry habau la ya lyngba na preng joki ula let no.
Fi ke jingpynsleh kebadan hau Jesus Christ. Kaya per kata-kata na kiwaipat kiriuniam hagatu kepar. Bandau Jesu kuranya ke Ktien U Blei. Ringkat bat kini ke jingpynsleh. Kadang ke jingklumar hagini ke Balang. Kadang ke jingklumar hagini ke sinagog. Kimla priang ke ega bau keren. Namaru Jesu keren ya kaban penbernya. U Jesu keren ya kaban pensngau bahaya ki. U Jesu keren kat kum ke bar ke jingpynsleh ke bau mensi mekhoit ula aiho. Batendau keren ke kta ya ke tu ke Balang ya ke tu ke sinagog ke kta iki nong peniat niam ke kta iki briu bawa na ke tu ke Jingiaseng ha ke Jaka bakin priang ke klumar klem. Kaya simben maniu Jesu. Kaya sengobitar. Kaya yang jat bat ki shop na yu ushabar ke senang. Bagi damut ia ke ban penuh yu na jurang Jowai. Ban peniap. Ada Jesu layat na lyngba na ki baru ulit na. Takadang asang ang fis nga pahay nga nga bang keren. Kan mga kren ke jingpynsleh KABA SHISHA ke jong mensimukoi. Ngam kren ya ka waipat nga kren ke jingpynsleh ke bar ke jong mensimukoi. Bahaba kawan ke jingpynsleh ubrio umla ban kren ya ke beshabar na Blei. Umla ban pensngau bahaya no ya no. Umla setiap bansu keren bansu penbernya yano emun umla balik umta ladau dua naga jingpynsleh ke jingpynsleh kada ka bawan na mensi makot yo mensi makot lakat yo mensi menjaga jingshisha but kat kum ke Bible habau mensi makot jo Blei pynsleh yo brio lani ke brio haba ki keren kena hab keren ke jingshisha but nda bagi keren ke jingshisha daga jingpynsleh kawan ke jingklumar kata ke Jaka. Pimla lay kata. Kapan ki win ni kebriu. Kapan ki lot ika jingat. Kapan kelumar ika rukam beniat. Kapan win lot ika program baro jang ketu Jingiaseng. Bat kabakam susu nang tagaday. Baka penki. Ia ke jingiar peteng. Bat ika jinglek rukam lek niam. Habau briu keren. Bat ke jingpynsleh ke jong mensimukoi. Figi ni ke briu ki klem la apliang. Kat baka Bible ko ang ningkong na pipuliang ni ko ang ki kabat jang ki kila ne den now Jesus Christ. Na pipulilot ki ang igini ki Ktien ki lyngba ma pipulir khat ba ar ang baro ru kila ro yu kila sngaw ndet na magi Ktien jali jo umgel mi na nagasintor jang u. Ki ang ni umlang khon jang Joseph. Ningkong kadan ke jing sngaw tanat nraya dien dau keren ni ke be. Andau keren kat kum ke jingialam ke jong mensim jong Blei bat ke jing shisha. Nama ke jingpynsleh ke cai lek kum ta. Kapan kelumar yang lagi Jingiaseng. Pet bah, lada ke jing keren. Kadai tang kabasu penlang penbernya. Ban sumi na Jingiaseng usung ani ke sngaw tanat. Ngakwangan ang fi teng kam day na mensi makoi. Kadan kamandan ke Ktien ke donbor, ke badan jingshisha. Ngamut habang keren nang ni. Bangin kedaukti, bangin keren persya, bangin detemui ke ban tiet yano lani ban keren ben lani ban kena kenta em. Kamut setiap bangin keren ki Ktien ke bamday na ke Jaka ke bekentang em kamday umta. Henry haba keren ke Ktien ke jong Blei haga Nongrim jong ke Bible. Ya ke jing shisha jong mensi makoi. Nda haba mensi makoi jong Blei pynsleh ke tu ke jing keren. Fini iu ni alam sebedai kta ega jing em jo brio kta ega personal jo brio kta ega rukom im ega jinglet jingwan ba ke Ktien jo Blei ke de wat lam aliang seti ke ban nep
But ngani tu ipi ka pay do ka penya khla le ka jingim na ka minsim ka bangam sedu shi shieng shi clench eng but ka Bible ka ang ka bom dan balaban buri ye ke ro khmat jong try ka ta ka de ka Ktien ku jong Blei ka donbor ka pen kynduh ka ta ka pen ki lut but ka PYNKULMAR ya ka tu ka Jaka barok we ban le you ban weng yi ka no ka bom dai ban pen poi ki brio shi badai Andrai na pipet kini gibriu badana gani Jingiaseng ki klem tre priang namar ka kta e ga jing shikri jonki la fimut baniat baru Blei hiu jisu ang ne PYNKULMAR mdai bo PYNKULMAR mo ka JINGPYNSLEH ka bor jong Blei ka penki lut yeki eki baro aga Jingiaseng Pulih syakmat nabi pulih rekat balai jang lenang ke besau jang Lukas. Bat ulawan arsut syakapenam kesenang Galilea ba ulah hikai ki haga singi sabatan. Tiga lesngau kendit ega jing hikai jang nama ke Ktien jang ugalalong mat ke bar. Haga taki sinagog tila dan ubriu badan ke mensim kusut bam khoit bat loperta dan ke Ktien ke bejam ngi dan kam ayu bat me ku jisu ubana Nazaret melawan kenang ke ban penjat ingi nga itro ye me u melang utau bekhoit u jong Blei u jisu tu la senang u dong wat jam me mi no no ukum ta ba utau kusut u la penkelan u apdeng u la mi no no chim de la pensni u eru emu la jaga jing sngolingo agi baro kili kren lemru parlok higi dong kabakum no gani Ktien na badaga hukum badaga bor hukum ki mensim bam khot kiru ki mina ka jing benati Jepang tu kala let shaman ki Jaka jong kategori keleng saudang ka jing PYNKULMAR ka baar kami ndawan position ni shikapenam bandaw le lung shkishnong ni Galilea ndaw kren biang Ktien ka jong Blei ka bro ki sngot nat ki snap Taman daw kuran hapo to ka Jingiaseng. Idan gibriu ka badan ka mensim ksot ki syang ka mensim bam khot. Fiyo i ka JINGPYNSLEH ka badan ho jisu. Ka bor ka jo Blei ka badaw mensim khot. Ka batray ho Jesus Christ. Ka PYNKULMAR mday tangi ka Jingiaseng ko mga lakren. Ka PYNKULMAR ya ka hima jingdom. Ka PYNKULMAR yung Satan, ka PYNKULMAR yung bor yung jingdom, ka PYNKULMAR yung mensimbaman. Katagan kita ka JINGPYNSLEH, ka ba SHISHA, ka ba PYNKULMAR, ka PYNKULMAR yung ka order yung ka JINGPYNSLEH, yung regular program yung ka brio. Barka baar ka PYNKULMAR yung mensim paman, yung ka bor jingdom, yung ka bor ksot, yung ka hima yung ka jingdom, ka penkilot yung ka bor jingdom. Katakan kita ka Ktien, ka badan JINGPYNSLEH. Wala mo nang niyo jisu wan le klumar Kibro ki santanat ika jingkran jo, haray ka mensim paman ka ki klumar, ki palo klumar lo tlim, ka bor yung ka jingdom, kani ka ksot niya ka na perta ka ang ingi dan kami me ka jisu ba na Nazaret, melawan kanang ika ban penjat yangi, fi nga kwa ngan ong fi ki ksot, kilang disturb kim sngaw suk aga ni ka Jingiaseng, namal wanu niyo padan ka JINGPYNSLEH, Findawan ubam dan JINGPYNSLEH kalang comfortable kabiang gasuk bet tu Jingiaseng. Harin dawan way budan JINGPYNSLEH pada bawan jisu budan ke bor jong Blei. Kadan ke bor ke jong mensim khot kam sha ke mensim bam khot ban sin shar tu Jingiaseng bagi bri budan ke mensim bam khot ngani tu ipi tu JINGPYNSLEH ka PYNKULMAR ka penki tu bri yang tu hala gran klumar baru jisu hukum itu ke mensim bam khot bahkan mi no tu brio bat tu brio kulan bat kita kesoi ke mina. Bible kang kepelingo itu ke Jingiaseng. Fi mudur ke bakum kita ke Jingiaseng. Mudur itu ke Jingiaseng meneh ke bang keren. Ke bagi beriu ke mina Jingiaseng ke tan ni Jesus Christ lalu ke mut man penno ke Jingiaseng ke bakum kita.
Kibabo na bagilet Jingiaseng Jowai di pat bag yo kublai kti na tade ki alam siyang manet bam ja yo buram lek kene kita ngakwan itu pi jisu ki shim ki alam salolum penok ban penok tu nejrong balai namar nda ukuran daga jingpynsleh kam ya pe kam ya biang kam ya day kam long kum baki julong season 1 ke jingpynsleh kam julong kum bagalong ka PYNKULMAR lut Nakwapin singap ay gani mga kran. Nda urung sang ni Galilea ang ni Kapenam gani Shillong ha Galilea VOE klumar sa gaman sim ksoy klumar sa gibol jingdum. Fikat hangno ha kabaga jingpynsleh kadan. Kam julong bay kumto PYNKULMAR. Nakatadaw gibriyo gibamtip ki iklumar. Nagipet ki iklumar dan gibi ibit ru. Kami idan buram, kami idan akor. Harikin mau, ndakawan ke jingtray gibi SHISHA ke jong mensim jong Blei. Kapin ki lut ya ke aka bau Blei sngaw tenat. Kapin wit lut, kapin klumar lut. Namaru Blei kwa ban penbet. Ya ke bombet. Sngap ngan pen isu syu ya fi shikmat. Nabi puli na Ktien U Blei. Filap hagalanang besan. Ujisu ulet siya Nazareth. Pat ba ki wanda ki jar ki bot yu ubi ki kwa ban snap Ktien U Blei. Wan siya Petras bat uang ay tu ka liang jame mga niyang. Naladep uang siya mga liang nyat siya bajali u pinihara ki jar jame. Men ngat ki dokhaw Petras uang trying alay let stombro simit. Ay ngam siya ngat nray. Namar ka Ktien U jame ngan pino ilagay jong ka jar. Ban rule kita ka Bible kong ulang ngat bun ba ay ki dokhaw ki jar jong ki kilas dangkat. Kat iki parlok klumar tlim gitu ka Jaka. Katu ka rut duriaw brok away ngan itu ifigada na ka Jaka ka ba klumar. Namaragin ni ka Sngi ka Jaka miracle. Bau brio betong dok khamen Sngi yo bat na ki liang bun teli la pendap. Bat la khapnya ki liang ka la jangam bat ngan itu ipi. Kena ka jingklumar. Ka Shillong ba ka tu ka por pat dan ki reporter ki journalist. Ngimpat dan gini ginong tokot kubar let's see pat dan ke media lalakan dan ke media barak hakin poisini jerut jong ke pung ke Nazareth banuan shandur banuan ring video banuan pet banuan kelino Petras banuan pet kaya ke bejang ni bo betong dok kha yo dok kha men Sngi deki bun teli liang la pendap kaya ke jingpynklumar ngan itu ifi fi ke kta ke jingmut brio Mlak snow tok ngat dok kha. Mlak snow tok tiga ni jingiaroh lenti. Ku new Petras mso tok no. Harai Petras ku laba mut ni Sngi. Pai Sohthri. Nabi puli tergal nang besan ke dekat ke bakan ar ke Bible kong ladan ke wege Shillong khmiru brio bedap de jingpang yang thole habau la yo iu jisu la dem krup la kerpa du ang atrai la memon melak ban pen khot nga ngakwa fin ngap ai ni Ktien nga da underline ke baong ke habau la knerte la kti ulah kta yu fitep ujisu hakini ke por udang dan hakapor jong ke hukum kejong Moses fitip am ya ki brio ke bapang yang tholi la da ki ya hasurak ag Shillong ki hapan ka ag jain ag shintur bagi hapan perta ubam khoj balada nunu brio ba khoj u kynduh bat uni bapang yang tholi ula wat ban shim di ki mau ban lentem yu bat un pet yap namala nyau ba kade ke besang Yo nunu bakta yo bapang yang tholi lan yo bam khot yo hap shong man pen khot yela di hap pen kerpang yela di ki pat ba ko man yo Sngi mudun dawan u jisu dan ke bor dan ke jingpynsleh wan yo bapang yang tholi u pertawang ye gini ki Ktien wang atrai la da memon melak ban pen khot yanga ngas ngo mi nyang kriak larang kran ngene kat kum gajing ngo tho wat ki senran gi bayang saudong yu jisu nganut banong ki keladur ki long nervous ki pat ba lelai ki pet yap namar bau jisu ndai tang bau shidwai na jingai
Ke Bible kong ulah kner lagi keti. Bat ulah kta yang ni bapang yang thole. Hagapor ke jong Jisu, hagani gapor. Kabang keren ni ke Ktien ke jong Blei ke bajang ni. Ubriu bakta yo bapang yang thole. Lasim bakaya bit. Tu yang thole kelaban poisho. Kenyang lingkut benong baik. Fi hagapor jang ke hukum kenyang lingkut ke donbor ban penyabit yo ke jingpang ke job yo bakhut yo bampang nyang lingkut. Kat bah hagapor ke jang jisun da kawan ke jing ayai. Ubriu badan ke JINGPYNSLEH nda ukta yo ubriu bam khut. Ke jingkyrkhu jong u ke bor ke jong Blei ke badan u. Kalaban PYNKULMAR ke nyang thole. Nanut banong kaniru kala PYNKULMAR ke Shillong ke surak ke lenti. Bau Jisu kta mde tang bau kta kada khut sendan ini ke nyang thole. Kata ru ke PYNKULMAR. Pi ke Bible kong Ktien sepang jong u kala nang kampriang penban bagi pat ba babon ke lewan lang manyo sngo bat manyo pen kia ne ke jingpang jong ki te ula kenria no segi jaga kenja agri klau la duai ru fika ke pangamut ban ong i fika ni ke por u Jisu kat sabo let ki pat ba ke mi ba dan ke jingklumar ke bakrau kat sakaba urung ka kelumar ngakwa fin pule Bible da badai mde bulet Jisu no bet lut baro kat habau rungu Jisu ke kelumar tlim. Kelumar ke sinagog, kelumar ke jinseng, kelumar tlim. U Jisu, umyat, kumayat mangi, u Jisu dan ke JINGPYNSLEH. Bat napa yang ni VOE ulet rung ke Bible kong ke lenong ke basan pipule Lukas ke dekat bekatnya kong kala jati ke Sngi budang hikai budang syong ang tagi Farisi kinong kai ke hukum ke lawan ke Shillong baro juga Galilea bat ke Judea bat ke Jerusalem tiga bor try ke dan bat ui ke ban penkia hakmi ru kile ba aga palang yu brio bapang yap chiliang kile wat lat ban walami opo bat ban bu yu khmat jang habakim shemla chunene ru bakin walami opo nama topat ba kile let kiu la ga yeng ba kile pinyano yu ba ga jing sop lem balaga Jaintia apreng kenya khmat u Jisu finalap hangne u Jisu kane ke Jingiaseng ke Balang kane ke yeng kane ke bishong ke brio ke Farisi ke Nongpoh ke nong mau ki ke Bible kong ki nong hikai ke hukum kapamut bagi ni brio barok basyong ni kita berkuat ban sengap hangno bakla hangno bet menurut benong ni Jingiaseng ke badan ni ke yeng hagapor bu Jisu keren kedan ke jingken jar pin drop silent Henry haga tagapor sangwat ke brio ke ba iwa pang yap Shillong ke Jaintia bala bakim yo rung nama ke jingkapnya ki kiu ni jerong bom me ke tenom pen pay ke tu ke yeng bat penihari tu brio ke telai ke Jaintia ban pen poyo Jisu ke Jingiaseng yu ke bakum kata kalong tarai yang i menta bang ile kiu se tenom yang ke brio ban pen pay ke tenom bat bau tu basyong tu sngap la ke sngap Kadega ba iklumar kaklumar kani ke Jingiaseng tang bahalagi kenarit kawit ke Jingiaseng kan utama do bane bom bane pet bane pliat lo itu ketenom bane penihar itu bapang pila ban mudur bau Jisu usngap bat ndala penihar itu bapang yap Shillong Jisu ang kukon lama pergi pop came marsen ongom ta kelumar segini kinong hikai jaga hukum kelumar segi Farisi kelumar segi Nongpoh balai namar kiyo snow bau mapop kishimba gede ke jingkren ben Blei bat kesedang man kelumar ke doktrin kesedang man kelumar ke jingikai syong tenrai Fikadan ke jing kelumar ke bakrau agak ni ke yeng.
Ang ada kuat melagi Sngi dengan penifi. Tapi pulih Bible kan mau. Kat syakabau Jisu let. Ke kelumar. Kelumar telem. Mangamiwak sibun kepar. Dan si penifi wat abu urung ke temple. Upun kelumar. Usyum du kenja Jaintia usempat lut. Igitu ke biya pensbai. Biya dia masih lang berat. Upun kelumar wang ke yeng jonga. Angkat ke yeng Jingduwai pipenlong. Ke kerem nong tu. Kelumar telem. Tiga daw. Piniat haga nugurukom. Pia bang keren ke jingklumar nga kuang anong ifim debo Jisu le klumar. Debo kadang ke jingpynsleh. Pet ndawan ke jingpynsleh agi kam ke apostol nang baar. Ndawan ke jingpynsleh tu ke kamera ka bahaneng la pendap iki do men sem ko ke tlit ding mi ke klit jangki bara. Ki keren agi we pagi Ktien jangki we pagi jat ben rio. Jayu de pipule sharum. Kadang ke jingklumar ka bakraw. Kiwei ki ong kila ya buat wan. Kiwei ki supet ki susngap. Bat kadang ke jingklumar ka bakraw. Klumar bet tlim ke Jerusalem. Bitra su yang. Ubudan jingpynsleh udan ke bar. Kuren bet ya ke Ktien U Blei. Bat laya jar ki kelaga bomut. Syamil Jesus Christ. Ndawan umen si makhoy ke kelumar. Tang bakadan ke jingkia. Ka kelumar aga por aga baurung aga temple. Ka kumar aga por aga bau Jisu. Ulay irong ang topo kapenam. Tang bau tuba yok suot ulay. Ka kelumar abagi penpay ke tenum. Ka kelumar ke doctrine. Tambah tu berpanggap Shillong ukia. Kekelumar haba ukta. Kat bau kamdei setia kat kum ke hukum. Ukta yo bapang yang tak li. Kekelumar. Tang bau bapang yang tak li ukut. Kekelumar. Sengapa kekelumar. Agapor jengki kam ki apostol. Tang balai hajar ki kelak abamut. Pipuli ka lanang balay kam apostol, Petros bar Yohanes, kidang let siya temple agapor Jingduwai. Kiyo itu berko khmat ke temple, Petros wang karupa pagkaksiyan ngamdan, rin kita kamadan nga ayame. Wang kakiteng ka dong Jesus Christ, yang yad, uklam yang, sim na kakitigi piniyang malukya. Kunrong judge ang Bible, udah yad, udah siyat, udah yaro ublay, urung siya ka Jingiaseng, siya ka temple, upun kelumari ke Jingiaseng, namar kadan ke kambak, kadan ke miracle ke bejau, ushat, uhala pa ke Jingiaseng, kat aduk tu ke Jingiaseng ke kelumar lut, haduk po Petras wapan, penmik no nang tu, ban yalami usya ke baranda jong Solomon, ban hangta, upun yang itu berkok, ban uyalap tu na jerong, kadan ke jingki win, ya ke Jerusalem Broadway. Fitip, lakem yu Petras, jaga jingklumar, balai. Namaru Petras uyang dekat bagabor kajang mensi makoy. Kadang ke jingkia ini berko. Bat ngan ong ifi wat lada ka iklumar. Hari itu berko uyo ke jingkia. Wat la ka iklumar tapi puli gani lenang ba lai bat kalenang ba sao. Fiyo iba sana jar tangirang ba. Kipai show Jesus Christ. Ka iklumar. Kat habarung Petras. Nama uduan ke jingpynsleh. Ke jingpynsleh ke badana u. Ke penki igi mensim paman ke penkelumar lot bara. Penkelumar yang mani. Habawan wana ni as bagi safira bagi kelan yap bagi Jingiaseng. Nama bagi buri igi Bynta ke bagi lek men kum bagi ailot. Fiyo i kadang ke jingkelumar bagi yat baru mensim koi. Kadang ke jingyap brio ru wala Jingiaseng. Balai. Namar kamdei ke Jingiaseng ke Shillong kumto. Kadai ke bagi yahit ringkat baru mensim berkoi. Tak ada orang ai kerteng ini ke jingkeren juga. Ke jingpynsleh ke SHISHA. Ke PYNKULMAR. Pulih naga Bible Apostol Paul. Ndau kelak abamut. Udah way nagi nang penki win. Haduk mentang ngan itu ifi.
Ke kiwin de ke pertai berawai na unu brio. Namal ki ktien ki bukren ki dan ke JINGPYNSLEH. Ki jingi kai jauh ki PYNKULMAR lut ye ki jingat jong ki brio. Namal balai ukren ke jing SHISHA jong ke ktien ke JOW BLEI. Klumar ke jail lah burung. Ke jail ke klumar. Urung Paul baru sila support Filipi ke jail. Tap yu usha ke bajiliu jong ke jail. Si tengsnya uya ruai uya duai. Blei pun kenyu du jumai. Klumar ke jail. Tegadaw. Nafi syakri blei. Naik wapalat bapinlet don buram det don akor. Ngamong bapinlet pentut let penwit let keren klumar let klumar. Keren kat sebalap em. Rekan malu ada fiat baru mensim JOW BLEI. Mensim JOW BLEI un klumar ya ke AKA kabakinja brio, ya ke AKA kabakinja ksut. Un wanra ya kabadai ke JOW BLEI atau ke Jaka. Tegadaw haduk mentah. Watang mengi ke biya keren kumni dan ke klumar. Ke klumar ke ri ke jat ben rio klumar ke jingiaseng klumar ke brio. Habagi sngap. Ya ke jing SHISHA jong ke ktien ke JOW BLEI. Habagi don JINGPYNSLEH. Habagi brio ke yo jing pen kynduh na ke pop. Habagi kelak ke bamut. Habagi yo jing pelait lagi ksoi lagi kray. Habagi pai Sohthri. Habagi light lagi addiction lagi drugs. Ka klumar. Ka klumar. Tamang aku angan ong ifi. Nda ka klumar ke brio ke kia. Nda ka klumar ke brio ke yo jing penem. Nda ka klumar ki brio ki pensngo bahai JOW BLEI. Tegadaw man tagi sngi ngakwa nganong ifi. Ngam jiet bangan keren klumar. Ngam jiet bangan lek klumar. Ngam jiet setia bangan keren sneo yano. Ngam jiet ru bangan rai klumar. Tang baladang ayat baru mensim bakut JOW BLEI. Ke JINGPYNSLEH ke badanangi. Ka PYNKULMAR lut yaki ke bamday no blei. Kataga de ke jing SHISHA ke bapim laban kiar. Na kataga daw nga tuwai ke ni ke por. Baka ni ke jing keren ke janga. Kan penplit iki kamat bakin jamin siem jongno di jongno. Malapi syakri yu blei. Jit banyat bal ke JINGPYNSLEH. Wat ye ke kamat ke jong trau PYNSLEH nga. Mdei setia bapin wat bagi beriukin buram ifi. Wali jit bapin nang ban polish ye ke jingkren. Wali wat bapin nang ye ke ban wanra ye ke taga popularity lan ye bapin penanam. Hari tuai bo blain PYNSLEH. Baun penan kam. Ban PYNKULMAR ye kut jeng ke jingdum. Ban pen ki win ye ke bamday no blei. Bat ban pen yang ye ke hima ke JOW BLEI. Kaba kraw ini ke pertai. Yang et blei dan shibon ke brio ke rijingi. Fi ngap yang angin ke par. Wala fi day tang ke kentai brio lan fi day rang ba brio. Fi day tang ke samla shin rang bat kentai. Da fi dan yo mensim bakhoit ke jingim. Bat fi yat aga JINGPYNSLEH ke Sohthri. Jiet bafin ko ngo ye ke JINGPYNSLEH ke mensim JOW BLEI. Ngini twai bat fi ke ni ke par. Batung ini tuai kini ke kelimat. Trying a pingentang kini ke Jingduwai kini ke par. Kena kini a blade ke jing sngoto. But ngetuai a blade it ba what kini ke par bang keren. Baga ktien ke jamen ke rung shiki yeng ke sem. Kan penki ke try klumar ke mensim baman. But kan pelat ke brio begin shameme. Kan pen ki ku try a blei ke no ke jingle ke bamday. Kan pen pai ke brio ke jing SHISHA. Jong ke ktien ke jame. Try pen slay ke brio ke besngap. Ai ke ktien kan pen ki. Ai ke ktien kan pelong ki begin shy. Ada blei ke twai. Amenda yo buram na ke bang keren. Ha ke por. Nganget ken try shibon ba. Ke brio ke besngap ke ktien ke jame ke por. Ai ke sngo tu bakla. Hari kini yo ego try bala ki mut banyat SHISHA ba mensim bakoi. Kinom la banyat de rukom brio. Kin haban ko ngo ye galenti ke jame.
Try wala ka iklumar. Hari kadan ke jingpen kela ka bamut. Wala ka iklumar kadan ke jingpen kia. Wala kadan ke ba iklumar penban. Kapin sngo bahaya me. Try ngi aisha me ka buram. Aga keteng kadang uji sungi duai. Amen bad. Amen. Tu boleh unkar kui pia ngani ka par. Ku boleh shibon.